pertamanya, dekat sini dulu. Nama saya Nur Hidayah. Berusia 29 tahun, dulu bekerja sebagai IT analyst selama 3 tahun je lah sebab kita Gen Z. Dan alhamdulillah sekarang saya full time BE. So saya nak ambil juga kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada BE International, kepada upline saya yang perkenalkan saya dengan Alora, dan juga kepada mentor lah ICCA Farhana dan ICCA Kai. So saya orang ingatkan Gen Z kan, tapi sebenarnya saya daripada kecil ada lebih daripada 10 masalah kesihatan. So sebelum saya jumpalah Alora, daripada kecil lagi sebenarnya saya memang ada GERD dengan gastritis. Tapi masa tahun 2013 tu saya didiagnose dengan penyakit yang lagi serius. Masa tu saya nak SPM, saya dapat penyakit baru, nama dia hypersomnia. So doktor kata dalam 10,000 orang, seorang boleh kena. 10,000 orang wanita, seorang boleh kena sakit ni. So kalau boleh tengok kat situ kan, saya punya yang belah kiri tu yang bengkak tu lah. So basically angin pasang kat saluran makan. So memang perut saya kembung, tak boleh makan. Setahun saya tak boleh makan. Saya memang minum susu kambing dengan oat. Sebab makan nasi muntah, makanlah semua benda muntah, buah muntah, macam tu. So memang kesannya gigi saya semua start rosak. And then lepas dah makan banyak sangat ubat, masa saya SPM tu saya memang dapat banyak sangat ubat. So menyebabkan bila saya masuk ke era universiti, memang badan saya lagi lemah. Saya dah memang ada arthritis, ada doktor cakap fibromyalgia, dan saya dah develop slip disc dengan scoliosis by the time saya nak try Alora tu lah. So kalau tengok kat sini kan, memang ubat saya banyak. Standard saya akan makan ubat berbelas biji setiap hari. Kalau saya kena pylori, jangkitan kuman dalam usus, sekali makan satu hari 17 biji, darab 3 kali sehari. So memang banyak sangat ubat. Dan sebabkan arthritis ni saya kena buat tu lah, what we call hydroterapi. Buat terapi dalam air sebab dia sakit sangat, tak boleh buat fizio. Seterusnya saya juga ada asma, saya ada buasir. Lepas kita dah makan banyak ubat, tiba-tiba saya dah ada buasir berdarah. And then cuma asma daripada kecil lah, memang daripada lahir saya ada asma. And then saya sebab dah sakit, selalu rasa sejuk, susah nak berpeluh, dan saya ada juga isu sinus lah. Selalu orang ada asma, dia ada sinus kan. So what happened, alhamdulillah sepupu saya juga pesakit slip disc, RCA Dr. Aisyah, perkenalkan saya dengan Alora. So bila saya pakai je Alora, untuk saya punya isu masalah usus memang improve sangat dekat penghadaman. Sebab kalau tak sebelum ni, bila kita ada masalah dekat usus, saya lah kan, dia bukan dekat perut je, satu badan sakit. Memang dia akan bloated satu badan. So bila start pakai Alora Pants, mula-mula dengan Alora Pants, sebab dia terus rasa pants, saya terus beli stokin baju. So bila pakai full macam tu, memang kita kurang bloated. Dan kalau dulu kena gastrik yang teruk tu berminggu nak baik, bila pakai Alora ni, kita cepat sikit baik. And then saya punya masalah arthritis, masalah sendi-sendi, sakit-sakit tulang belakang ni, memang sejak pakai Alora sampai sekarang saya dah tak perlu terapi. Dan tak perlu dah nak makan painkiller, makan ubat, dah tak ada untuk saya punya isu yang ni lah. And then saya dah boleh sangat lasak. Kalau tak dulu, orang kawan-kawan semua datang rumah je nak jumpa saya. Sebab saya memang tak boleh lah nak pergi shopping ke, nak jumpa orang, nak aktif kat luar sangat, tak boleh. Zaman universiti pun kawan saya yang angkatkan beg laptop saya, sebab saya tak boleh angkat berat. So memang lepas pakai Alora, Masya Allah, my life totally change, yang semua orang sekeliling saya nampak lah. Dan tak ada kram lagi. Kemudian saya punya asma pun surprisingly saya dah tak kena asma attack yang teruk-teruk. Sebab bila dah pakai Alora saja, saya tak makan bilis lagi tau waktu ni. And then apa lagi? Saya dah start berpeluh. Itu je saya rasa annoying sikit, sebab dulu saya tak berpeluh. So sejak dah pakai Alora ni, kita tahu macam ni rasa berpeluh, ada bau badan kan. Kita rasa macam So tapi benda tu bagus lah sebenarnya kan. So dah kurang juga sinus, kurang asma. But alhamdulillah bila kita tambah bilis, macam sekarang saya dah tak makan langsung ubat-ubat hospital. Sejak tambah bilis, langsung semua ubat dah tak makan. Kalau masih pakai Alora, saya stop painkiller. Tapi start masuk bilis, memang Masya Allah. So saya sangat recommend lah semua orang untuk try Alora Pants and Bilis Functional Food. Terima kasih.